بله بینەرنەجاش بۆم بزانن کە جivîna li Reqayê çi hatiye gotûbêjkirin bi taybet di serdana parêzgerê Hesekê Nûreddîn Ehmed erwekî cîgirê fermandarê Hêzên Ewlekariya Hundirîn Siyamend Efrîn ku li wê derê him bi parêzgerê Reqayê re civiyane him jî bi malbatên Kurd re rûniştine behsa avakirina komîteyekê ji bo vegerandina Kurdên Reqayê hatiye kirin. Ji bo vê mijarê jî niha Mihemed Elî Derwîş berdevkê Kurdên Reqayê li gel me amade ye birêz Mihemed dema we xweş be. Îro hûn jî de ew ê civîna ku li Reqayê hat li darxistin amade bûn. Nîqaş li ser çi hat kirin de ew ê civînê de? Daxwazên parêzgerê Hesekê ji bo parêzgerê Reqayê çi bûn? Hûn li wê derê amade bûn wekî berdevkên Kurdên Reqayê, yanî di wê derê de çi hatiye gotûbêjkirin û nîqaş kirin? سپاس بۆ te dem baş ji bo ronayî belê hevdîtina hevdîtinekî baş bû di navbera her du parêzgerên ê Reqayê û ê Hesekê. Em jî wek berdevkên va komîta Kurdên Reqê em bi wan re amade bûn û geftego çêbûn û gotin li ser her pir qalan çêbûn. Yani yek ji bo derbasbûna va xelkê me penaber ê ji Reqayê koçber bûn çûn Kobanî û çûne alî Cezîrê bana vegerin bi rengekî aramî û şa vegerin li ser vê hat kirin gotina din li ser ve kesên ku yani dedî tiştî hene nakûkî pirin yani nêvan çi derke destdana ser mal milkê Kurdan bi navê bin pir navan da yani yek ji wan heyê siyadî ye ew il mekteb siyadî ye yek ji wan tedî va fesailê hane ku hîn heta niha em bawer wek dewlet bandora dewletê li ser wan tune ev mihafizê Reqê yani parêzgerê Reqê got em amade ne yani hûn jî ji bo wek komîte xwe avekin û ji me re hûn çûbûnin em ê bi we re bibin alîkar û em ê vê bêgînin serî a didiya a siyan ji vê em sekînin li ser qalek din ya herî giring bû li ser mersûmê sêzdan yani ji bo çalakiyên Kurdan li Reqayê ser vê jî gotin kir yani de bi rastîn gotinên parêzgerê Reqa re pir baş bû hevdîtina me baş bû encam girt û pir qalan da jî me li ser yani were tew yek tenê negot na yani bo merî kanibê ya tê gotin ya ku di navbera me de hat kirin ya di navbera her parêzgeran de hat gerandin û bi amediya tedî Siyamend jî hazir bû û Merwan hazir bû yani hevdîtinekî baş bû. Belê. Niha çiqas Kurdên Reqayê koçber bûn piştî êrîşên dawiyê û vêga bêtirî xwe li kî derê bicî bûne û bi rastî jî derheqê wê de pirstên kirin. Yani heger ku ev Kurd vegerin cîwarê xwe û dîsa li Reqayê bicî bibin çi garantî hene, çi demanat hene ku destdirêjî li evan Kurdan nebe bi taybet ku niha te behs kir. Yani hindek komên çekdar dest danîne ser mal û milkên wan. Tedî ev kesên ku me navên malê wan danekê ê kesên koçber ê ku çûyîn men ji malê wan di ser 1500 dirhem ez bawer dikim dora 1700 malbat e me danekê ê ku koçber bûne penaber pirin belkî ji mala wan di ser 10,000 re heye me ev bi dev jî gihîştan muhafiz yani me vê re got me got va xelkên ku penaber bûn çûyî vana malê wan talan bûn tiştek di malê wan de neman pir mal ji wan hene me got şîritê kerebê dîsanî ji dîwarê wan kaş kirin û deriyê wan birin tiştek tê de nehîştin ev got em ê kanibin bi hevdira tensîqekê çêkin belkî em kanibin wek munezematan em bêr pêdin yani kanibin alîkarî ji bo van bikin yani tiştî hene jî got em ê wek muhafiz
ومحافظه حسكي اما بهفدرها بحركاتي كبن واما اليكاري بكن يعني لسر به هات کرن اب خطری تدبیجی ما گو تخطری تنا سر لهب هات کرن يعني گو گربا هاتن و رنگه کی نتب روكي دا ورن جبوك بروكي دا ورن ممكن سيطرة ما دركبن يعني امن كامبن اما لسر لهب بكن با وك قوائم تشي ببن حردو بي يا اي تاخكي ورن يا بقوائم نابكون بكن بيشنيار بكن يا مكانبن لسر وان بهدر لهب بكن يعني وقت ما جو ضمانات وانا جو ضمانات سننا وازويج ترى بالراس محافظ جو ابي جفاك وقت جفاك كرد جريك نينا يعني كي وري ام نورماله يعني بالتالي جو باجي برا نابرا مذهبي يعني هات خوناندن گوتنه وی باش بون يعني گوکو وقت ورن برا ای کسن کو ونزانن لسر وان وینا کی هبن و گلی ارنا برا با بمینن داوی دا نعم. اونا درباس بن يعني لهما يكي كردن کو بنابر بون جبر چه اد ناو کارو خبات سازین سیویل دا یا اد نو هزا عسکری دا چه اسایش بو چه قصد بو ابنا وی گی وگرن ام کسین دروا نیلن و باجارا ام و گوتنی دینی پر باش کرن يعني گر امکانه بن به هفرا بخبتن و اوجی اف گوتنانا پیگ ورن خود باشن يعني بله برسك دن جوابكم بريز محمد في دما داوية ده بحثا بروجيه كآوا كرني للرقاي تيكرن تبكو آگاهيا وجي جوي مسألة هبه ناوندا اوه پروژه هان لگور آگاهین دسته مده تاخا کردان للرقاية كو هندك مالان هلوشينن لشون اوه هندك آواهين دن آوا بكن اف بو مجارا نقاشا يان نبو بتايبت كو مترسيك مزن هم جم كردان حتى لجم بكاتين دي الرقاية جهانا كو لدردورا ويتا خينا وبراسي جي دبيجن كو ام في قبول ناكن وقال لك خو بيشاندان جي در حق في كده هاتنا كرن اف بو مجارا گوتو بيجي بو مجارا نقاشي اف بروجي چيه سدماوي چيه و چه ضرري بدوي دره يادن و چاوا قربو كرن يان جي تعويد آبان كسان چه ببه بله بله نابرا ماذا للسر فيجي هات كرن وانا طبعا محافظ بخواد وك برما درخست بروجا قرر برما كرشاني مكر وحاول كر حتى شيء شاني مكر ايه من وقت شخص مجي فرسكر يعني مقو اف تشتي وندكن ايه وانا باخل كي لكوج وان را آواكن يعني جبر يعني مالبات نزكي 3000 وتشتك مالبات هي سر 3000 مالبات را وي مگو افتر ناکن ونه شبکن گو خدا ام تعمیر هيا جيك هيا باشه تعمیر اره مساحه کی مزنه و جي خجي باشه گو اما به آواکن و شونه ایکو ام 100 متری جوان بستینن اما 105 متری بواندن و مال کو جوان نباشتر منجی ام ناخنه که پشتی ام به حارته آواکن جوان را وانا درباسکن و تاخکه ببرخدن او تاخه هانی کش دشعاتین و جندا آواکن و گوتنی ویدا هات بیلکرن انو و داین استاندن سر به چه بگرهنک جوا خلکه بگرن تاخن خواه و بگرن تاخ وان ایکو بخوازن دوا نا آواکرن دیج بمینن و دوا جی آواکری دا بیکو کاغتک پابدن یعنی و بی پره بارا آوابن پشتی اف تاخوار آوا کرن لبا وان تدیه تعمیر تا آوا کرن و وان نت آوا کرن و تیرا پنابرم بکه گور مخطط وان يعني غير مخطط حقت به يعني اجي وقت يكش خلق رقمه يعني تعمير مساحاتي مزنه تيرد كي يعني ولسر به پر تركيز كر انه ام هيفينا يعني جو بره هناك هاتن وقت بردك نكامون قوتن ما وقت ما بوارا قوتي وقت ما سر دهف كري نات كرن ويجي جو ملت ناخازش تاخي خدر كبه ما في وانا يعني بس امجي في سوزيدن امي كانبن وما شركات الهف كري يعني حتى جو ما شركات كي ديان يكسرية وسعودية عجب قطرية نظام
قومت سابوار الهف كريا كو تشاو درباس من في بروجي بيجن سيري وباش بو يعني لسر فيجي تركيز كدادي برجي اد شوبينم يعني از يك شالكوانن في باجاري ما گوتنه وی هری ای باش گیشتنه ما بری ویجی ام هیوینا جی کو راست اف گوتنه تنک کرن بیگ ورن يعني نمینن گوتن ببن کرن. بله برسا داویه زجو بکم برز محمد علي دمك ديار جبو وگراندنا کوجبرن رقای يعني وديار كر يان وج دمير هشتيه يا جي هندك قاف هنا بيويست لسر عرض بيكورن لغور وان دانوستاندن عندنا براوات النظام دنگه تهين هن شو هن مبيست نبيست برسا ما قوي مقود مشتفهم مقود برسا داوية يعني ودمك ديار كر جبو كو ايدي كوجبرن رقاي بتايبت كردن رقاي الجيواري خو وگرن دوباركا دمك وجبينه ده هات ديار كرن يعني ووقتك ديار كر ومثلا كردن رقاي دفي تاريخي دفقرن جي واري خو جو تمام اب تشتغل سرهب تشتغل السر لهب هات كرن و كوميتك نابرا ما واندا كوميتك تشي ببيد و كوميتي دا و تدا كوميتا مجي و فراببه و ام كانبن بكوميتين دني با پرابران دا ام كوميتك الورجي آواكن جبو قولاي دنگي مبهفگه و ام كانبن دا خازيه به جواكي بيجينن بس وقت دم والله نهات زمان يعني بس جامير جو ام اعتبار دكن ام جنهاده دست بيدكن يعني بله. يعني تشتكي باوي تنبو وقت بيمشي وارينا ما تشكش دبي وي نبيست وامجي للسر تاكيد كان انه اندج مره وقت دمي بيلي بك تشتجو جما هاتن خوناندن انه جامير راست دبيجي ودبي ام بهذا دست بيبكن يعني انا تشتي حار حاضر ابد مره كده. بله محمد علي درويش بردفك كردن رقاي قالك سباس هون بجدار بون واغاهيين كود جفينا الرقاي هاتيل دار خستن بمره ببار فكرن سباس جوا